Bikira Mariya niwe wabyaye Yesu. Oh Yesu kandi. Na Yesu akivuka yakundaga Bareyo. Yakinnye mu kademi ka Rayon Sport. Atsinda ibitego akajya ashwanyaguza. Imikono bimubonye biranungunika. Bigira inama mbi yo kumubamba. Umunsi azagaruka azabihana byose. Ukunda Rayon Sport bateye ku mubiri no ku mutima. Ukunda yabacaye ku mubiri no ku mutima. Bivuga ngo rero Rayon Sport ni ikipe y'Imana. Mbaga ntabwo ufite kurya imbere y'imodoka. Banda bari bawufunze. Kurambara imbere y'imodoka. Yari guceza. Nawe uravuga ati reka nishime ndambara mu ipine. Rero kisi yose ko bare twishime. Reka bare bundi Ako Fatuma nimba atari ibanga. Buriya ko mwishimye gutya ikipe inganyije ikiza gutsinda byari kugenda bite? None iza gutsinda. Singiye kwirarira. Umukino wa Musanze bari kusubika kubera guserebwa. Fatuma. Fatuma. Ndakwakiriye. Ubu ngubu ngiye byandenze kuko ibi byishimo mbona nyabareye uyu munsi birarenze kuba ikipe ya Rayon Sport inganyije n'ikipe ya Al Hilal. Fatuma bishatse kuvuga iki? Bishatse gutanga ube butumwa Fatuma? Mbere na mbere ari ikiganiro twagiranye kuri match ya Mukuranje nawe. Banze kibwira abanyarwanda. Warambwiye ngo ikipe ngikintu gikomeye izakora ngo nukunganya. None birabaye. Akira. Fatuma narakubeshye 2 3 4 5 umbwira ibintu uko bimbwiye akaba ariko bigenda. Fatuma nimba atari ibanga usigaye ujya mu bapfumu ni ugusenga. Fatuma ibanga ukoresha niri? Jewe ntabwo njya mu bapfumu nta nubwo nanabajya. Je nizera Imana yonyine. Kuko n'ikipe ya Rayon Sport ni ikipe y'Imana urabizi neza. Ni si ikipe y'Imana. Ni ikipe y'Imana. Subizi ndabizi. Bikira Mariya niwe wabyaye Yesu. Oh Yesu kandi. Na Yesu akivuka yakundaga Bareyo. Yakinnye mu kademi ka Rayon Sport. Atsinda ibitego akajya ashwanyaguza. Imikono bimubonye biranungunika. Bigira inama mbi yo kumubamba. Umunsi azagaruka azabihana byose. Ukunda Rayon Sport bateye ku mubiri no ku mutima. Ukunda yabacaye ku mubiri no ku mutima. Bivuga ngo rero Rayon Sport ni ikipe y'Imana. Kubera ko Yesu ngo aryo ngo Yesu byagenze bite? Ngo Bikira Mariya niwe wabyaye Yesu. Na Yesu akivuka yakundaga Bareyo. Yakinnye mu kademi ka Rayon Sport. Gahara kiraro koza cyane Fatuma. Atsinda ibitego akajya ashwanyaguza. Yesu. Fatuma. Yesu yakinnye mu kademi ka Rayon Sport. Yesu. Akajya nabwo yitwa ikipe y'Imana. Akajya atsinda n'ibitego. Nasi igikona cyitwa ikipe. Kuba Rayon Sport yitwa ikipe y'Imana naho byavuye. Nuko Yesu yakinnye mu kademi ka Rayon Sport akagitsinda ibitego. Fatuma ikipe ya Rayon Sport uyibonye ute mu kibuga? Reka tujye mu kibuga. Uraze ko kuba inganyije n'ikipe ya Al Hilal igitego kimwe kuri kimwe. Fatuma ni umukino kuri wowe wabonye gute? Abakinnyi bitwaye gute? Ese umutoza remplacement? Fatuma tubwire muri make ya muncamake nk'umuntu umusportive utubwire. Ntago njya njya indimi. Nta nubwo njya mbeshye. Umutoza Rayon Sport arimo neza. Ariko nkagana ijuru aramaze iminsi aderuka mu kibuga pe kuri gatatu. Ahandi wamenye hari ikibazo ni he? Ikibazo ahandi ariko ikibazo ni kuri umukinnyi nka uriya mukinnyi wa nimero 4. Nimero 4 wamwita Yannick Bangala Litombo. Mu mediateur mukongomani. Kuri wowe yakubeshye nta kintu kirimo. Oya. Uva yaza no muri Sport yarambeshye. Nta kintu kirimo. Umutoza yakoze kosa yamwibeshye yo kumubanza muri 11. Yarambeshye. Gusa tugize amahirwe ikipe turanganyije.
ariko nta nubwo ari n'amahirwe ahubwo irancitse ko bavuga ko umusifuzi atumye iyi kipe gukina Celestin uramuvuga iki Fatuma Celestin uramuvuga iki uri igikona niwe ubiteye kuri tuba tunayitsinze kuri wowe ni iki yakoze kitari kitagakwiye gukora adukire amakosa atariyo kandi ubona Rayon Sports irimo neza yakageze imbere zamu gatsinda igitego agahita asifuramo uruja atariyo rero ukuntu yasifuye niba arasumani acomoke yarangiza agasifura uruja kandi ntabwo yariyo pe ntabwo yariyo ruja gusa buriya urumva barakwangikwa kwemera baragucana yigaca kanzu bakuruma igahuhaho aturumye Imana ihuhaho ako Fatuma bavuga ko nawe ubushize ku ikipe ya Mukura umusifuzi Samuel yaguhetse yametse iki se Mukura kiriya gitego Mukura yatsinze umusifuzi yasifiye mbere none se uriya musifuzi yari yavuganye n'uriya mukinnyi ko ajya gutsinda igitego ntabwo bari bavuganye bose baramushinja none Fatuma iyi Rayon Sports ukurikije uko uyibonye hagati ya Rayon Sports na APR hagiyemo amanota atatu hagiyemo ikintu cy'amanota 3 kandi mufite umukino muzihurira Rayon Sports na APR Fatuma bishatse kuvuga ko ikipe ya Rayon Sports iri ku gikombe wiki nta nubwo ari kimwe ni bibiri ikiye ni kiye ni championnat ni cyamoro iyo APR wabonye ikambakamba sha mubwire Leo umupolisi yabashase ku manywa yangu ntabwo twamukubitiye ahangaha tumukubitira areba inzega niba utashoboye gutsinda polisi turi kumwe ntushobora gutsinda Kiyovu ntibyaranganyije mu mahoro ntabwo igikombe ntabwo bagikopa igikombe baragikorera Fatuma bishatse kuvuga ko igikombe ari icya Rayon Sports nyuma yo gutsinda imikino 3 ikanganya umwe mbwira nongeye kukubaza nanjye ikibazo nanjye guteza amatwi wayambaza rwose mbwira indi kipe iruta Erira mu Rwanda ntayo kandi ari yoboye n'amanota 40 sibyo mbabwira ariko nawe uranganyije nayo ntabwo itsinze oya ariko wapi yadukubise bine Rutsiro ko yayitsinze abakinyi Rutsiro ni ku mwanya wa nyuma ntiyayitsinze bari mu gikombe cya ari Mereke ntiyayitsinze utoze yarari abakinyi bari abangabo nako baje ejo bundi sibwo baje none ikintu gitangaje kuri match ya APR nibo byibuka babanje mu ikipe ya kangahe kuri match ya APR babanje mu ikipe ya kabiri ya gatatu niyo bashizemo uyu munsi kuri babanje mu imeze ite haburagamo umukinnyi umwe wenyine gusa kuri wowe bishatse kuvuga ko ikipe ya Rayon Sports ikomeye nk'ani manga Fatuma kuba iyi kipe muri fazare yaragutsinze ibitego 4 uyu munsi muri fazare turu ukaba munganyije igitego 1-1 bishatse kuvuga ko na APR yagutsinze 4-1 ariko bizagenda muri yo turu kubita 5 yasekane 5 byose se ku ikipe APR cyane dore ikintu nshaka kukwereka abakinyi ba fazare ntago aribo barutura abakinyi ba fazare ntago aribo barutura bishatse kuvuga ngo APR ko yaragutsinze 4 muri yo turu ntago ariko bizagenda kubita 5 Fatuma nawe wabukabije ntabwo wakwita ibitego APR ibitego 5 ubushirane nese ubu ntabwo turayibitsinda se 5 ikintu gikomeye ni icyo nzi ko Rayon Sports atsinze APR 3-0 kuri hat-trick yo bitaga Kasirge Davis none Fatuma reka twigarukire ikipe ya Rayon Sports kuwa gatandatu iramanuka imusanze ni ikibuga cya kigora amakipe y'i Kigali bitewe n'uburyo giforumye bavuga ko ari ikibuga kitameze neza ni nabiri Fatuma urizeza iki abakunzi ba Rayon Sports ari amanota nayo bayashyira ku yandi cyangwa ahubwo Ferwafa itarayandika ya namboni Ferwafa ari amanota yo kuwa gatandatu iyandike itarayandika ya namboni iyandike yashyira ku yandi ni iyandike kuko iyi Rayon Sports mugira 30 nangahe se Fatuma 8 cyangwa 37 iyi tubisaba tuvugana Rayon Sports ifite 32 ingiranganyije igize 33 bakira 3 igize 33 ifite 32 se nibyo Fatuma yari ifite 32 inabiri ubigize 33 bashyirabwa 36 oya ntabwo ya 36 ya 36 hafi n'umunani nibashyira handi 3 ugiza 36 wani muratwiba akase Fatuma ntubuze ubwo ushatse kuvuga ko ari amanota ya Musanze go Musanze afite arashyiraho yanjye yanambura Musanze ikureho ngwiki Musanze yiyambarire byanze amaye nkamuseke je kandi bikubwiye ndi seriye gatatu nakubwiye ngo iki nakuye ngo igikuru ni doro yari tuzanganye birabaye nibibaye birabaye twagiye inuza
ingoma waramwe ngo 2-0 biraba ikipe ya Etoile de l'Est itaramanuka ijya mu cyiciro cya kabiri mu mwaka washize ariko kwaje kwa Paul none Fatuma uragira ni ubuhe butumwa ugira abareyo muri rusange? Jewe butumwa nagira abareyo siporo mbere na mbere no kubashimira be baje bitanze ubwitabire ni sans faute kabisa très bien joué naga France kenshi cyane très bien joué akizi bana nuko nshaje ariko ni kizi none Fatuma ngaho bagendera ubutumwa kiringenera ubutumwa abareyo muze imusanze turi benshi kwa gatandatu kwa steri zimanuka nka zingahe ushize Musanze zanga wabonye cortege ya Kwasteri yakoze Kwasteri nka 60 uko ubu ngubu umukeba yateguye nta nubwo nanabigira nibanga umukeba se yateguye gute ntago yabireka ushatse kuvuga ko bimeze gute ubuyobozi ubu yatanze amaprime ibintu oya atanga prime s'ubundi ko amaze gutsindwa imikino ingahe yatsindwa veni ubu igikapu yakigejeje Musanze cyaba igikapu akanyenyera umukeba yagakanze bivuga ngo rero nako nago byadukanga nk'abareje urumva cyo twizeye ikipe dufite urayibonye irakina umupira pe siko bimeze bivuga ngo rero Musanze rwose ni ibitego 2-0 Fatuma ari abavuga ko ikipe ngo abareyo bagenzi bavuga ngo uwatsinze Rayon Sport yarayitsinze utarayitsinze yarasibye Fatuma nawe uremeranya nabo kandi nanjye ndimo nabikubwiye ahubwo ngo wadutsinze aradutsinze ubu 0 byararangiye mwari manka abavuga ko Mukura yigira amahindura ya Mukura utuvuga ko ari amahindura ya Rayon Sport arenze n'amahindura none ubu nibwo twaza none abara nibwo twaza kakari mu byamuririmbo bigutsinda aye ngumva vraiment abareyo nibwo twaza abareyo bikiga abareyo nibwo twaza bivuga ngo kipe itaratsinze Rayon Sport irabeho Fatuma wagushimira nta birenze reka ngushimire Fatuma ugira umugoroba mwiza rwose kandi ibyishimo ko Fatuma nabonye wishima cyane ujya kuryama imbere y'imodoka nyaboneka ntihongere kuryama imbere y'imodoka oya birase nabikora wese ari kunyura hehe Fatuma umvaga ntabwo ufite kuryama imbere y'imodoka wanda bari bawufunze kurambara imbere y'imodoka yari gucese nawe uravuga ati reka nishime ndambarira mu ipine rero kisi yose kabare twishime reka bare bungu mutu Fatuma niba atari ibanga buriya ko mwishimye gutya ikipe inganyije ikiza gutsinda byari kugenda bite none yiza gutsinda singiye kwirarira umukino wa Musanze bari kusubika kubera guserebwa Fatuma umugoroba mwiza sawa turi urakoze cyane